Mi koji smo zaposleni u hitnoj pomoći, a takođe i predstavnici Ministarstva zdravlja, znamo da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nema zakon o hitnoj pomoći već duže vreme. I imamo informacije da je zakon o hitnoj pomoći u Ministarstvu zdravlja i u završnoj fazi. Jedino ne znamo ko je učestvovao u izradi tog zakona, da li je bilo koji lekar, medicinska sestra, tehničar ili vozač pitan oko problema hitne pomoći, a koji se mogu rešiti kroz taj zakon. Pokret Pravo na život Meri se bavi zaštitom prava pacijenata i trenutno sprovodi jednu kampanju podizanja nivoa svesti kako građana, tako i lekara u cilju donošenja zakona o hitnoj medicinskoj pomoći. Srbija trenutno nema zakon koji bi konkretno regulisao rad službi hitne pomoći. Ministarstvo je osnovalo još 2019. godine Republičku stručnu komisiju, čiji zadatak je između ostalog i da se daju konkretni predlozi za unapređenje rada urgentne medicine. Međutim, mi smo pre 2 meseca uputili pitanje ministarstvu i tražili da nam konkretno kažu da li je Republička stručna komisija od svog osnivanja poslala bilo bar jednu preporuku za unapređenje rada, međutim do danas nismo dobili ni jedan odgovor. Smatramo jednostavno da kako lekari, tako i građani su usled nepostojanja tog zakona u jako nezavidnoj situaciji i da prvenstveno građani trpe i da su životi građana samim nepostojanjem zakona ugroženi, a lekari su jednostavno u konfuziji jer princip rada između zavoda prvenstveno je nejednak. Simptome koje kažete u Beogradu, na primjer, kada pozovete 194, poslaće ekipu, dok određene simptome, kada iste te simptome, tačnije navedete u Nišu, neće vam poslati ekipu hitne pomoći. Smatramo da bi to moralo da bude ujednačeno na celom nivou Srbije i da od intuicije lekara ne zavisi da li će se poslati ekipa, kako će se postupiti u određenom slučaju, već to bude jasno definisano protokolom i zakonom i da bi na taj način i lekarima jednostavno bilo lakše da rade, a i građani bi bili sigurniji.